Pemirsa penyuan sisya SD miwah SMP sekabupaten Gianyar, pacang molihang wantuan kuota internet gratis saking Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dinas Pendidikan Gianyar sampun muputang proses verifikasi saking program Inucap. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar Iwayan Sadra Mausang sadurungyane kuota majang para sisya kealokasiang saking dana BOS. Raris ringgalahe mangkin program Inucap sampun puput, raris kelanturang oleh Kemendikbud antuk ngicenin kuota sasur gigabyte. Sisya SD miwah SMP molihang kuota nenten mabinayan antuk sasur gigabyte sawilang adiri sisya. Wentan makatah stiman tali sisya SD miwah SMP sawawidangan Gianyar pacang molihang kuota. Sani mangkin data penyuan sisya punika sampun main put tur terverifikasi ring Kemendikbud RI. Maka sami data sisya sampun kainput ring Dapodik sekolah. Rauh mangkin paikatan ipun kantun nyantosang laporan saking sisya indik sampun masuk nyani kuota saking kementerian. Ketar kayang paling lami kuota cair ring pengawit Oktober sanejaki rauh. Kuota punika pacang masuk langsung ke nomor ponsel siswa. Santukan anutin surat saneka trima ring September pemerintah kantun ring proses penginputan. Manut sadra pencairan ring bulan sanejaki rauh nenten dados pialang santukan galai mangkin kantun keni libur galungan. Minabang ring Oktober napi malih mangkin sisya durung ngawitin pembelajaran saking galungan miwah kuningan. Manik Astajaya Bali.